whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā kona whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira hira whakarongo pi kari kari mai. Hare hare mai, o Taringa hare hare mai. We gotta gather up close everybody. Gather up close everybody. Kani move that body. Kani move that body. E rere tonu nei, ngā mihi i runga i ngā haupāru o te wā e te iwi nau mai hoki mai. Ane kia taringa te punua pāho e whakapāho atu nei i te pokapū o taringa anei ki te wānanga Aotearoa i te piki auahi piki taone bustling metropolis of Te Awamutu under the auspices of te wānanga o Aotearoa. That's a manu. Was that a manu? Yeah, how are your staples? How are your gorillas? Don't see gorillas much these days, Nah, but they're still a staple part of my bombing diet. Kia ora. Pepe Oki koe taia, how's your bombing game? Oh, my Swimming, you know, game. swimming kaua ki te heke tua. Oh, yeah, my bombing game ended when I got whakamā to take my shirt off in the swimming pool there. Yeah, but bombing, staples, gorillas, that brings back some memories. Memories when it used to cost 50 cents to get into the swimming pool here in Tokoroa. Ai, are. Tika. And none of this heated stuff e taimā, no reira. Ka pai te rongo i o kōrua reo. Ai, me tau. If you didn't get it at te iwi, they were talking about bombing the swimming pool or the river or the moana as opposed to bombing te heke tua. Right? So there's a kupu hou. Some Kupu of you, hou for those. Heke yes, tua. that is the porcelain seat. Ai. Yes. The latrine. Yes, the latrine. Whereas ko te whare iti, whare pakurane, is the... Te wāhi e noho ana te... Yeah, the little house. The little house. Yeah, the toilet. I suppose when we refer to going to the toilet, you know, yeah, you all know what I mean. And that is not our lesson today. No. Hoi anō, he kaupapa hou tātātou i tēnei rā. Tēnā kia huri tātou ki te kiwaha o te wiki. Hei mahi tuatahi, no reira ka whiua kia koe MC Grammar. Hea tātātou kiwaha e tai. Ka pai e taima. So our kiwaha for this week, and I want to give a little bit of a history before I drop the kiwaha bomb. Kia ora. So a little bit of history around this kiwaha. It's only a kiwaha that I heard my grandmother use. Ka pai. So this kiwaha that I'm sharing with you, I haven't heard out of Tainui. And of course, the kiwaha that I'm going to share falls in line with other kiwaha that we may have had a look in previous Taringa episodes. And the kiwaha is... Kia pāngu mai. Kia pāngu mai. Pāngu mai. Kia ora. Kia pāngu mai. Ai, kia pāngu mai. Ka pai, ko te whakapākehātanga o tēnei kiwaha. What an imposition. Kia ora. What an imposition. And you're probably thinking to yourselves, well, that's not a very good kiwaha. But we all know that kiwaha can be used in both a positive and negative sense. So kia pāngu mai, I'll give the context. I te kāinga māua ko taku kuia e noho ana. Ka tūpono mai he manuwhiri ki tō māua whare. So we were sitting at home and all of a sudden we had some manuwhiri show up. We had some guests show up. And kāre puta I au ko wai mā ngā manuwhiri nei, so I won't divulge who these visitors were. But Nan was a bit hoha, ka pai, because these people keep coming around. Yeah? Oh, those manu. Those manu. Yeah, those manuwhiri. Ka pai. And of course, I had never heard Nan use this kiwaha, and she said, ko hoki mai te iwi nei, kia pāngu mai. I said to her, how te tikanga o tēnā kōrero? Teika ki mai, what an imposition. Ka mihi atu au ki taku kuia. So I thanked her for sharing that kiwaha. Nan didn't know what a kiwaha was. She just knew it as the reo. Aye. And once she was put in that position or that particular context, she used, you know, what we know now as a kiwaha, which was appropriate to that context. So she used kia pāngu mai. And kia pāngu mai obviously means what an imposition. And pāngu can be used in other contexts. And pāngu can mean, you know, something that you're fed up with, or another context I've heard is kua pāngu I te kai. Kia ora. Yeah, kua pāngu I te kai. So if you're listening in, tuning in from the East Coast, and if you've been eating crayfish all week,
Lord forbid, ka pai, and you're sick of crayfish, you could say, oh, kua pāngu i te koura. Aye. Ka pai. And then I can say in a sarcastic manner, oh, kia pāngu mai. Oh, what an imposition. Oh, goodness gracious. Ah, you're onto it today, Te Puaheiri. Ah, you won't know hoki. He won't know hoki. Kia pāngu mai. So kia pāngu mai e hoa ma can be used as, in this context, as what an imposition. And of course, it follows that structure of other kiwaha that we have had a look at in previous episodes of Taringa. Kia pai mai hoki, kia kino mai hoki. And of course, we have kia pāngu mai. Pai. You know, just talking on that, on te rā mea ngingi o, te mea sāki, Aye, i kōrero rā koe, using it in that context could be, oh, the gym's not open today. Oh, kia pāngu mai. Kia pāngu mai. Kia kaitai anō tātai. And koutou kāre māra mana ki tērā kupu, te imposition, ki te reo Pākehā nei. Anei au e titiro nei ki te atua nei, ki a kūkara, e rua nā whakamārama tanga. The action or process of imposing something or of being imposed. Tuarua, a thing that is imposed, in particular an unfair or unwelcome demand or burden. Kia ora. Ka pai, No reira, koina. kia pāngu mai. Pāngu. Kia I love that pāngu mai. word too. Yeah, Because I'll be using this one lots, I think. a lot of the iwi from Te Hiku, they use pāngu as well. It took me a while to actually notice what it was the context in which they were using it. Oh, pewhenei. He rite ki tēnei? Yeah, rite ki te whet up. Ah, right. Yeah. Nice. Pāngu, nā rei tūpea tērā i Ai, ki rei. yeah. Nā ue o neo ne rā nei, hari mai ki konei. Ai, pāngu ake, pāngu ia rāta i reira. Hara mai ki. And I think, you know, just a little side discussion, mo tō tātou reo, you know, and ko kōrero ke ahau me ki tāua tātou, you know, koe tai e pātai mana ki oh, can I use kiwaha from other iwi? Ko au nei e mea nā whakamahia. Whakamahia. E, tika, me ana koe. Ai. E me ana koe. Ko te reo tēnei, ko te reo Māori, and there are things, there are kiwaha that Tainui do not have, but in a very short, you know, succinct way of saying something. Kia ora. And another iwi has that, so I'm going to use that kiwaha. Yeah, you know, and I want to say that, and I think it's because of how fortunate I've been to be in these contexts. I've got a lot of kiwaha that come out, you know, involuntarily. They come out ka puta Māori atu, pēnā i te aiare, wei. When I'm at home, you know, ko pau te miraka, aiare. Ai. Ko pau ke te miraka, but they just come out, and because they're so easy, and I have no qualms about flying a certain flag when it comes to kiwaha or reo. And even to say certain kupu, how people can go, this is a very such and such iwi kupu. And nowadays, I like to say it's synonymous with this iwi because they use it a lot, whereas it's not to say it's exclusively from that iwi. Tika. And then there are kupu that are from that iwi. However, there's a lot of kupu that are synonymous. You know, iaku rangahau, harei te mea te rangahau, pānui no, I do it for fun, reading, you know, New Pepper Māori. Aye. And you see a lot of kupu kiwaha that we say is exclusively this iwi, Yes. and you see another iwi using it. And, Absolutely. You know, I think, wait on. Yeah. Yeah. You know, expand your mind there. Expand your mind. That's right, e taima, you know, if you go back far enough, and especially into our old newspapers, ka ki te koutou, kei reira no ngā kiwaha ahakoa no what we may assume as being a tainui kiwaha, other people from other iwi are actually using. Kia ora. So yeah, broaden our horizons ne, ka pai. And I know that kiwaha isn't actually our kaupapa for today, but, you know, just he whakatūpato tēnei kia koutou, ngai taringa mā, kaue waiho mā te whakapākehātanga koutou hei ārahi, I roto i tā koutou whakamahi i ngā kiwaha. Kia ora. So sometimes we're quite quick to go to an English translation, but then we use that tikanga Pākehā to dictate how we use our kiwaha Māori. Kia ora. So sometimes we can, with kia pāngu mai, we can see the word imposition used and then mistakenly think, you know, ka pō he tātou e tika ana mō tēnei horopaki, when in fact it's not. Tika. Kia ora. So he whakatūpato tēnei, engari whakamahi a te kiwaha ki tāwe pai ai. Kia ora. Now, another whakatūpato, I must add this one, is just because there's a kiwaha in English, there isn't always a matching kiwaha I roto I te reo. Ai. Tika. Yeah.
And you need to see that via the many languages where they have kiwaha. Si. Because you might not get it. There's one, I think it's Italian, when you have tomatoes in your eyes. Don't ask me what that means. But yeah, things like that. Kia ora. Ka pai. Yeah, I see a lot of those coming across social media, people asking, what's a kiwaha rite ki tēnei? I roto i te reo Pākehā. And, a few times I've had to say, there isn't one. There isn't one. Neither those as there need to be at times. Touche. Piro e wera kōrero. Ana. Yeah. Tika tēnā. And of course, we don't have Erica here, but she's got an awesome view on kiwa. It's a cool way to say things. That's right. Yeah, arohana kia koe te tuahine. Ka pai. That means we're going to get up to mischief. You're not here to keep us in line. Kia huri tātou ki tā tātou kaupapa e tai. Ka pai e tai mā. So our kaupapa that I alluded to in our last Kupu episode is that we're going to have a look at postposed particles. Postposed particles. Postposed particles. Rah. So post means after, right? Ka pai. And posed, so to pose a question, to pose a quote, so something that's said after. Ka pai, something that's said after. Yep. Or even posed, we can talk about positioning. Right. Ka pai. So when we have a look at postposed particles, he maramaki i te reo Māori, ko te pūmuri. Pūmuri. Love it. Pūmuri. Yep, just those particles that go in behind. Yeah, it doesn't mean a stink behind it. Yeah. Not those particles. Not those particles. Oh, he nui ke ake te particle i tera e tāre kōrero nā. Well, kia noki te kōrero pahu. Erica, e te tuahine, hoki mai, we're starting to go off track more often now without you being here. Yes, tēnā kia. Ka pai, so we're going to have a look at postposed particles or pūmuri. And actually, I just wanted to give you a little bit of history around the resource that I'm going to be using. And was put together by Dr. Ray Harlow. Kia ora. Ka pai. So Dr. Ray Harlow e te iwi, he tangata tino mātou ki te reo Māori. He was one of the first members on the Māori Language Commission. And to my knowledge, there's only two left of the original team. We have Sir Timothy Kairetu and Dr. Ray Harlow. Kia ora. So, nōku i te whare wānanga Waikato, ko ia taku kaia ko wetereo. So while I was studying at Waikato University, he was my grammar lecturer. I was very lucky to have him. Kia ora, yeah. And just to give you a little bit of context, we were sitting there in our class, which was called Ngā Reo o te Moana Nui a Kiwa. Lovely. And of course, Dr. Ray Harlow walked in, and I remember this vividly. And so he sat us down, and what he said was, Mo whanongo mai. Ne? Mo whanongo mai. And we didn't have a clue what he was talking about. Then he started, ko hai ho hingoa. Yeah. Ko hai ho hingoa. And he was actually teaching us how to speak te reo o Tonga in te reo Māori. Right. Wow. So that's the depth of knowledge that this linguist has. He actually says his most fluent languages are obviously te reo Pākehā, te reo Māori, me te reo o Ruhia. Wow. Kia ora. So he has very high capability in Russian. I know something in Russian. Okay. Nastrovia. Nostrovia. Means cheers. And in Italian, it's salute. Anyway, back to you, sorry. I thought you were going to say vodka. Well, so what's Dr. Ray Harlow got to do with this kaupapa? Well, he actually put together a heripanga pūmuri, or a table of the different particles and how they're grouped. And it's this resource that I'm going to be following. Ka pai? So there are e whānā whānau i roto i te pūmuri. Ka pai? And the whānau that we're going to be talking about today are manner particles. Manner. Ka pai? So manner particles. Kamutu e ono ngā kupu kei roto i tēnei whānau pūmuri. So there are 6 particles that are in this particular grouping. Kia ora. So we have kau, ke, mā, noa, rawa, and tonu. Manner. Pai? Manner. So these are the 6 particles that are in this particular grouping that are called manner particles. So a particle itself, e hoa mā, has no meaning when it stands alone. So a particle has to be linked to another word for its context to be realized. So within manner particles, what makes it a manner particle? Ka pai. Ko te manner particle, ka whai mai i te tāhu, i te kaupapāke o te rerenga. So a manner particle itself follows the nucleus of the sentence.
Ka pai? So that's what makes this particular grouping specific. So that's why these words have been grouped together. And of course, the manner particles, or ngā pū tohu, e tai ana e nei kupu te whakahāngu. Kia ora. So of course, this particular group of particles you can use in a passive context as well. So they take a passive ending, and perhaps passives that can be a kaupapa, another kaupapa that we can speak about at another time. Kia ora. Nō reira, koe nei tā tātou kaupapa e hoa mā ko te manner particle, ara ngā pūtohu, koe nei te whānau tuatahi, i roto i te ripanga pūmuri, within this table of postposed particles. So we have manner particles, and at some other stage later on in our episodes, we'll be talking about pūanga, which are direction particles, pūwahi, which are our locative particles, and then all the other particles left over e hoa mā we're going to call he pūke. Or the other particles. So this is an awesome resource that Dr. Ray Harlow put together within his reference grammar. Kia ora. And we're actually, within our Taringa episode today, we'll probably only have time to discuss one of the particles. Mm-hmm. And the particle that that Paraone has insisted that we have a look at is the particle tonu. Ka pai? Nō reira, mō koutou, ngai taringa mā, he huarahi tēnei hei whakawhānui ake, hei whakakahāke rānei i o koutou reo. So for those of our taringa listeners out there, and especially those who are becoming more au fait with te reo Māori, this is a way that we can expand your capability or add more definition, or in some context, provide another context that we can use, in this particular case, tonu. Ka pai te puaheiri, he pātai tāku ki a koe e tai. Kā tō mōhiotanga ki tēnei pūmuri te tonu. So what's your knowledge of tonu? He wāhi taku mōhio ki te whakamahinga maha, ngā whakamahinga nui o te kupu tonu, ko te mea tuatahi ako nei au, ko te haere tonutanga o tētahi mea, mo te whakamahinga o te tonu. E haere tonu ana te waka, the waka is still going. Ai. Yeah, hei timatanga pia. Nō reira, ko te haerenga tonutanga o te tehi mea, he pai tērā. So for most listeners out there, when we hear the word tonu, ka pai, the overwhelming majority of people, our first thought, ko te whakaaro tuatahi, ko te still, ne? Still continuous action. And there's nothing wrong with that. There's nothing wrong with that at all. Ka pai, but within this episode, we're going to try and expand on that, because in fact, when some of our listeners hear the word tonu, they can't get still out of their head. Yes. And then they misinterpret what is actually being said. Kia ora. Kia ora. Yeah, kei te pai tēnā. So how would you use tonu? E tai paraone within the context of still. Give us a couple of examples as to how you would use tonu within the context of still. E raumati tonu ana. Kia ora. Ka pai. E raumati tonu ana. E mōmona tonu ana. Away. Koe nā te pātai. It's February now, we're back on our kaupapa now, it's February now. So e raumati tonu ana, e makariri tonu ana, e mata tonu ana te kai, and in all these contexts, we're using the word still. So kei te pai tēnā, e hoa mā, if still is the only context that you know, and the context within ngā pūmuri, we're going to expand your horizons today. Okay, so that's tonu within the context of still. And what makes manner particles specific, as a specific grouping rather, is that e tai ana e nei pūmuri te whakahāngu. Kia ora. Ka pai? So I'm going to test Paraone and te puaheiri's skill at being able to whakahāngu, or to put our sentences in passive form. So I'm going to flick them a sentence, and hopefully they'll be able to demonstrate how it would be in a passive structure. Ka pai? So I'm still eating the apple. Paraone? Ne? I'm still eating the apple. How would you put that in a passive form? Oh, well, actually, Māku hei whakatakoto atu te rerenga mahi, and then mau hei whakahāngu mai, ne? Ka pai. Ne? E kai tonu ana au i te āporo. Ka pai. E kai tonu ana au i te āporo. Ka pai. No, I just know you love kaingia, so I'm going to use that.
E kainga tonu tiana e au te aporo. Ka pai. E kainga tonu tiana e au te āporo. Kia ora. Ka pai. Ka pai, e pua. E tuhi tonu ana a praone i te reta. Pai. Ne? E tuhi tonu ana a praone i te reta. E tuhi a tonu tiana e praone te reta. Ka pai. E tuhi a tonu tiana e praone te reta. So within this context there, hoa ma, when we're using tonu in a passive structure, tonu still takes the passive ending, and the majority of the time, the overwhelming majority of the time actually, the passive ending is tia. Ne? Mm-hmm. So I think he rerenga māmā e nei, ne? E kainga tonu tiana te āporo, e tuhia tonu tiana te reta, e waiata tia tonu tiana te waiata, you know, the song is still being sung. It still fits within that context of still, whether it be in an active sentence or a passive sentence. Ah, yeah. Ka pai? So we're still on still. I nā nei, kia huria ki tātou ki e te hiatu rerenga, ne? And ka pai ka hoki anō kia te puaheiri, and I just want to see how he would translate this next structure, ne? Or this next sentence. Kei te tūru wera koe, bro. Ai. Yeah! E rongo ana i te wera. So, he mārama tonu ana tohu tohu, ne? He mārama tonu ana tohu tohu. How would you translate that? I hope we picked up that little whisper. E marama. Yeah. Ki taku rongo nei, ko te tonu he whakakaha ana ki te māramatanga. Tika, kei te tika tēnā. Yeah. Engari, hea te whakapākehātanga. This is where a lot of our listeners, Yeah. ka pai, they understand the context. E mārama tonu ana. He mārama tonu ana tohu tohu. His instructions were very clear. Ka pai, ai. Praone, he mārama tonu ana tohu tohu. Well, I'm trying to get the tone of your voice there, Jarred, because it could also mean, depending how you would say it, the tone is like, if I said, he mārama tonu ana tohu tohu. Ah, koia hoki, yeah. Ka Be tai like, anō ka. oh, Ka taka te kapa. yeah, his instructions were suffice, Ka pai. but not totally lucid. Ai. Yeah. Ooh, we're bombing some big Pākehā words today, yes, eh? Big Pākehā word with only 5 letters in it. Triple letter score. Ai, kia ora. So, you know, I want to go back to what Te Puaheiri said when he used the word very clear. I think that's what you got koe rā tō whakapākehātanga. Ai. Ka pai. So we would have he mārama ana tohu tohu. So his instructions are clear. Ka pai. He tino mārama ana tohu tohu. His instructions are very clear. When we use he mārama tonu ana tohu tohu, we're actually in between. Ai. So I would actually prefer to use the word quite. Quite, yeah. Yeah? Yeah. Ka pai. So he mārama tonu ana tohu tohu. His instructions were quite clear. Yeah. And so that's not sort of like at the scale of very clear. Very clear, kia ora. Ka pai. But we've scaled it down a little bit. But e tika ana tau, kei te whakakaha tonu i te kupu mārama. So it is still emphasizing and elevating the word mārama, but not to a particular level in which we know the word tino. Yeah, yes. Or Yeah. very clear. Yeah? Yeah, kare anō kia keho ne te marama. Aye. Engari, ko puta ke I te rehu. Aye. Yep. Wā, e hoki anō aku mahara ki te whakamahinga o te rerenga paitonu. I pēhea te hui paitonu, like, Yeah. so. It was Kei good. reiro It was, yeah, it was good. It was a bit, it wasn't like absolutely wonderful, but it was, yeah. And it also depends on the intonation as to how you use it. Kia ora. Ka pai. So you could say, oh, paitonu. Yeah, it was okay. But then you could also say, oh, paitonu. It was actually quite good. Kia ora. Yeah. So when you use it in that context, paitonu was quite good. So kia hoki anō ki te I marama tonu ana tohu. Aye. Hea tau e ki nei? I would use that as being quite. Quite. Yep. Pai. And so, as another example, he nui tonu te utu o te parawa I e nei rā. Kia ora. Ne? He nui tonu te utu o te parawa I e nei rā. So most people would actually say, oh, so bread is still expensive, but that's not what we're trying to communicate, yeah? Kia ora.
we're actually saying how bread is quite expensive these days. Aye. Yeah. So once again, we're trying to shift our thinking away from still and giving different contexts just to this one particular particle, tonu. And I get it at the iwi if you're getting a bit confused. Yeah. You know, e hoki ana ku mahara. Remember when I used to hear, you know, ko te iwi. You know, you hear nā puhi nui tonu. Aye. And I used to think, nā puhi are still big. You know? Or, you know, because, you know, that's what I used to think. That's what you think, yeah. Oh, yeah, of course they're still big, you know. Or tūhoe nui tonu, or te arawa nui tonu. Aye. Hey, kei te kōrero kētia, te nui, he nui, te nui ra wātu o te iwi. Kia ora. Aye, tika ana tēnā. Yeah. Aye. So within those contexts, te hoa mā, we're not talking about still, we're actually emphasising, you know, the size of the iwi. Ka pai? So ngā puhi nui tonu, te arawa nui tonu. So hopefully that adds some clarification. Pai. Yeah, ka pai? Rawe. He tauira tāu e tai o te quite? Quite. He reka tonu te ahi creamy. Ka pai, ka rawe. This is quite sweet, this ice cream. This ice cream is quite sweet. He mōhio tonu te rā tangata. Ah, yeah. Ka pai. Yep. Pai tērā. Yeah, he pai. He pai e nā tauira. So we've got some good examples e hoa mā as to how we can use tonu in this particular context. My hang-up is quite, tonu, tok quite, but based on your delivery would insinuate its degree of manner. Is that what it means? Aye. Yeah. Aye. So a lot of it is in the delivery and the voice. But for myself, the majority of the time, ka pai, I would actually use quite. Quite, yeah. In both a positive and negative context. Kia ora. Yeah. That's where my hang-up is or confusion is. Aye. However, when I hear it, yeah, it is. Pai. And really, you know, these pūmuri aren't an exact science. Koia. Kia ora. Koia. Nō reira, he nui ngā whakamahinga, he nui ngā rerenga kētanga I roto I ngā iwi. And really, you know, te reo Māori, take it within the whole context of the kōrero. Ka pai? Really the focus for us today, for this episode, is to try and shift away, or our thinking, that it means still 100% of the time. Yeah, that it still means still. It still means still, but it can mean other things. But it still means still. Yeah, and still means the other. Yeah, why not? Koina. Mean, this is mean. Pai. Okay, so that's just one other context that we can use tonu. You know, kei te tūru wera a te puaheiri e noho wana, so we're going to pick on him again e te iwi. Karawhio mai e tai. So, once again, mau hei whakapākehā tēnei. Kua pau tonu tōku kaha. Ne? Kua pau tonu tōku kaha. Ooh. Yeah, now this is a hard one. Because we know it's another context, we know it's not going to mean still. We know it's not going to mean quite. Kia ora. Because we've already covered that. So what's another context? Heha te tehi atu horopaki, e whakaaro nei koe e pua, hei whakapākehā I tēnei rerenga. Mā koe e āwhina. Yeah. Kua pau tonu tōku kaha. Ka pai. Kua e orite ana ki te kua tatapau taku kaha? E te iwi, I just gave te puaheiri a big thumbs up if you can't see. I got the thumbs. Kia ora. Ka pai. So, kua tatapau taku kaha, my strength has almost gone. There, my strength has almost left me. So a lot of people will actually use kua tatapau te miraka. Yeah, kua tatapau te miraka. But we can actually use kua pautonu te miraka. Kia ora. Pai. Yeah, kua pautonu te miraka. The milk has almost been consumed. Ne? Kua pautonu tōku kaha. My strength has almost gone. Ne? Kua kaitonu tātou. Yeah, kua kaitonu tātou, we're just about to eat. We're just Kare roa about ka kai. to. Yeah, kare. Kare roa ka kai. Pai. Yeah, kare roa ka kai. Yeah, I said this in our previous ep that these are things I know intellectually or reminded of, but want them to be ingrained, you know, embedded in my daily speech. Yeah. Yeah. Aye. And you know, it's really hard if you haven't got anyone else who uses them as well. Yeah. Yep. Ka pai? Or it can be hard if you're wanting to use them and the people or the person you're speaking to is not familiar with that particular context. Aye. Ne? Nō reira, he ua ua te kimi te tangata mōhio ki e nei whakamahinga. Engari kia kaha kia tātou. Aye.
Ka pai. Well, mā te kōrero tia ka mohio ake te iwi. Ka mohi ake, ai. E tika ana. Ai, e tika ana tēnā. You see, so Nan and I, we were on a trip. I think we were going to a hui o tangi. And of course, as soon as we hit the road, ka moe ia. Yeah? And then she woke up and she said to me, oh, ko whea te wāhine. Yeah? Ko whea te wāhine. And I said, oh, I can't remember where we were. Let's just say Murupara. Yeah? Oh, ko Murupara. Taika ki mai. Kua tai tonu tātou. Kia ora. Kua tai tonu tātou. Meaning that we nearly arrived. Yeah? We're nearly there. I'm just reflecting and thinking about all the times I heard people say that and go, oh. Yeah. I get it now. I got it. Yeah. Yeah, so kua pau tonu taku kaha, kua tai tonu tātou, kua kai tonu te iwi. You know, the people are just about to eat. This is another context. Yeah, wow. Yeah. I like just about because it's set with kua pau tonu taku kaha, kua kai tonu tātou. It sits well, just about to. Just about to. Ai. So, anei tētai pātai kia, o me kite, you know, i a koe e kōrara mo te kua tai tonu, ki whea noho ai te mai, i roto i tērā. Ka pai. And so this is where that table I was talking about with all those... He pūanga tēnā? He pūanga tēnā, ai. Yeah. So just say you're on, you know, ka waia mai koe ki au, Jarred, and e ahu pēnā nau ki tōu. Ka pai. And ka waia mai koe ki au, and you say, oh, you know, kei whea koe. Ka mea te, kei ngātira. Oh, kei ngātira. Ka pai. And then I would say, kua tai tonu mai koe. Ai. Ana. Kua tai tonu mai koe. And actually, that can be a lot of confusion because the majority of speakers, they already know kua tai mai. Ai. Yes. But the brilliant thing that Dr. Ray Harlow put together was that these tables, he's actually put them as to how we should use them in succession. Kia ora. Ai. Ka pai. So something about manner particles is that we know that the tonu follows the nucleus of the sentence. Ka pai. So it comes directly after, in this case, the word tai. That's the action within the sentence. And then we have ko tai tonu mai. Ka pai. And then after the tonu, then we have the mai following. So there is a particular order that applies 95% of the time because it's not an exact science as to how the different particles should be structured. Kia ora. Yeah. So, ko tai tonu mai koutou. Ka pai. Kia ora. Kia ora. Okay, so that's our almost there. Kia ora. Almost. Yep. And now we've got another context e te iwi. A kāre kore e pūkana mai ana o koutou whatu. Once again, going to flick to Te Puaheiri. Nā kutonu ngā pihikete I tunu. Ne? Nā kutonu ngā pihikete I tunu. It's not still, it's not quite, it's not almost. So what would tonu be? Hea te tikanga o te kupu tonu I roto I tēnei horopaki. Nā kutonu ngā pihikete I tunu. Is it an exact? It was me exactly that cooked these biscuits? Oh, he's onto it today. He's onto it today, e hoa ma. That's exactly right. Ai, ka pai. So when we use the word nāku tonu, what you're saying is you're actually emphasizing the nāku. Ai. Yeah? So it's I myself. I myself, kia ora. I myself. So nāku tonu ngā pihikete I tunu. I myself baked them. Engari nā parau nei I kai. Ai. So if someone tries to jump on your band and goes, nā māua ko Jarred e nei pihikete I tunu, and ko tāu e ki atu, nāku tonu e nei pihikete I tunu. It was myself. Yeah. That's exactly right. Kia ora. So it was that I myself who baked them. I myself. Kia ora. Ka pai. And once again, a lot of people, when they hear that tonu, they automatically think still. Yep. But different context once again, e hoa ma. Kia ora. Kia ora. Ka pai. Tino paira wātu. So nāku tonu tēnei whare I utu. Kia ora. Yeah, so I myself paid for this house. Yeah? Nā tonu, nā rātou tonu, nāku tonu. Yeah. Ai. Yeah. Ka pai. And we just manipulate it to suit the context. Yeah. Ne? Nā wai rātou I ako, nā rātou tonu. Che. Ai. That's a cool one. Yeah. Who taught them? They Yeah. taught themselves. They actually taught themselves. Ai. Nā rātou tonu. Nā Nani Nora tonu ngā manuwhiri I karanga. Yeah. Yeah, it was Nani Nora herself who called the visitors. So when we have a look at this context there, hoa ma, ka pai, we can now see that tonu means a whole lot more than just still. Kia ora.
Yep. He nui, he whānui no atu. Ai. A ngā tikanga o te tonu I roto i ēnei horopaki. Ka pai, ka mutu e haere tonu nei e tehi. Ai. So just a little bit of a recap. We've had a look at still. Kia ora. Kia ora. We've had a look at quite, Quite, you know. kia ora. I māna mo tonu ana tohu tohu. Almost, kua pau tonu taku kaha. And then, of course, when we're wanting to emphasise the actor, ne? Actor. Ai. In the sentence, we have nāka tonu ngā pihikete I tunu. I myself baked them. Ka pai? And so I want to move away from some of the particular, well, tonu used in sentences as we can use tonu in some sort of kianga or different phrases. Ai. Te Puaheiri uses this particular sentence quite a lot. So if I was to say, rite tonu tō kōrua āhua, ka pai, rite tonu tō kōrua āhua, what have I actually said? E tai? Your likeliness is exceedingly similar. Oh, God, here we go. Now this fella's dropping the big Pākehā word bombs. Ka pai, exceedingly. Well, I'm warming up now. I'm getting into this. I think. I nā te roa o tō rerenga Pākehā, tō rerenga Well, ki me au I te āngai o. Ia, kapu. Ai, Koia te whakamahinga o te tonu I tēnei rerenga ko te... e tika ana, ne? Exactly the same. Ai, exactly the same. Ai. Yep. So your looks are exactly the same. Now, rite tonu is different to orite. Ne? So orite really should be similar. Ah, kia ora. Whereas rite tonu, and we know that this tonu is emphasizing the rite, that's where we get the context exactly the same. Ne? So rite tonu tō kōrua āhua. And it will be good to note that when you're wanting to use this as meaning exactly, no particle comes before the rite. Ah, kia ora. Ka pai. So we just start the sentence with rite tonu. Kia ora. Yeah, rite tonu. Now, this final context that I want to end with is a little bit different. And once again, we're going to chuck to te Puaheiri. He rite tonu tā kōrua tautohe. Ne? He rite tonu tā kōrua tautohe. Hea te whakapākehātanga e tai? You are frequently bickering. That's exactly right. We could have used arguing. Arguing, but of course, yeah. we wanted to be flash today and use bickering. I like the word bickering. Oh, it's softer. It has more of a no to it. Yeah. Yeah. So when we have he rite tonu tā kōrua tautohe, the he rite tonu is actually a kianga where we use continually. Continually, kia ora. Ka pai? And that's something that we need to note. Kia ora. So rite tonu tō kōrua āhua, your looks are exactly the same. He rite tonu, now we've changed. Yeah, we've changed to continuously, always, te mea, te mea, te mea. Going back to orite, is that what you do as well? You just start with orite, or you can say he orite. Kao, then I would say he orite, Ah, ka pai, ka pai. Yeah. Ka waiho tērā ki tahake. as opposed to rite tonu. Ai. Yeah. Ai. Ka pai, mo te rite tonu ai. And just so we can make the distinction between rite tonu and he rite tonu, ne? Ai, e tika ana tēnā koia. Kia ora. Ka pai, so e te iwi, if you're going to use rite tonu, just remember, rite tonu by itself means exactly, he rite tonu tō kōrua āhua. When you're using he rite tonu, the context of the kianga changes, and now we're talking about continually. Kia ora. Ka pai? Korere he pātai, he kōrero rānei ā kōrua? Pēhea rānei te whakamahinga o te kupu tonu, mō tētahi mahi ka mahi kaumai, ka tai kaumai tētahi me ka whakamahi a te kupu tonu, pēnā I te ka tai tonu tātou ki tāmaki, ka kai tātou. Is it as soon as? Is there a useful tonu in that? Ooh. Ai, pēnei te immediacy, ne? Immediacy, E kore ana koe sorry. ma te immediacy o tētahi mea, ne? Yeah. Ai, tai tonu te karanga ki aia, ka hara mai. Ah, yeah. Ka pai, yeah, so immediacy in that context. And as you've said before, Jarred, about the many uses it can have, I was once told tonu has about up to 75 uses. Yeah, absolutely. And I was just, you Yeah. beat me to it, e tai. Aye. I don't think we've actually covered all the usages today. Absolutely. And I think a lifetime of native speaking can only do that. Not to say that we aren't capable of it, but
just the more uses of it and finding the right contexts. And as you said before, it's not an exact science. Aye. And, you know, it's just interesting to know that there are so many usages. Yeah. But I think we've covered the main ones. You know, ko ngā mea matua. Absolutely. E whakamahia e kōrero tia tonu tiana i e nei rā. Kua kapi a tātou. Ka pai. Aye. And of course, e hoa mā, if you want to know more, well, bombard Parauni's email. Hai. And that tā tātou puka puka e hoa. Hea anō taua puka puka nā... A Māori reference grammar. Kia ora, a Māori reference grammar. Aye. Ai, koe nā tētahi o aku paipera Ai. o te reo. Ka pai. Aye. Yeah. So, obviously, e hoa mā, kāre mutu te kōrero i konei. So, we're not finished with our particles. Over the next couple of episodes, I think we're going to have some cool conversations about other particles and the hundreds of uses. Yeah. Ai, ara tonu e te Ara no atu. Ai. Ai, he nui tonu. Ai. E nui tonu. He nui tonu. And I think it's cool because we're in Feb now and everyone's looking at, you know, taking up reo or entering another level of te reo. You can use this stuff to either revise on or to get you, I don't know, in a more comfortable headspace of heading into your reo programs. Yeah. Ako rā te kōrero, you know, whiti te kau marema ko atu, he harawa rānei. I think that these ones that we've covered are probably the most used. Ai. That'd be useful to you. Koutou e ako ana I te reo, kamutu koutou kei te taumata matatau. I think these ones are probably the most useful ones for now and will get you by. As I consider other examples, they actually seem to stem from these ones. Engari tonu. Ai. Engari tonu. Engari tonu. Quite so, ne? Engari tonu. Ki waha tērā e te iwi. Oh, tēnā e taima. Gentlemen, it's been a pleasure once again. Kia pāngu mai. Yeah. Kia pāngu mai. Ko te tumanako kua puta he hua i a tātou kōrero, ki te hunga e whakarongo mai nei. And e te iwi o Taringa, kau e whakamahia. Whakamahia. Ne? Tika. Ka mutu i mua tonu, ne? I te mutunga o tēnei wāhanga, tēnā kia huri ki te waiata o te wiki. Tā tātou waiata I tēnei wiki, hiwa I te rangi. Nā meisi rika tonu tēnei waiata. And it's, even though hiwa I te rangi is for our matariki season, this is the time of resolutions. Hoi no, anei a hiwa I te rangi. Kia ora. I wanna send my wishes up to hiwa I te rangi. She is bright, she is shiny, she is star of matariki. Plant me in the ground, facing hiwa I te rangi. Cite the prayers, giving thanks, she unknowing matariki. Oh my. Of love for everyone.
Kia rōreka mai hoki. Kia rōreka mai hoki. Tēnā koe te tui hina. Ai. Ai, tēnā kōrua korangi. Ai. I te mea nāna tonu. Nāna tonu. I mōheo ai te motu i mahara rānei ki ngā kōrero e pāna kia hiwa. Nō rere mihi ana. And you're right, te hoa. Tēnei wā, te raumati, you know, you have your New Year's resolutions and get on the gym buzz and the whatever buzz. It's consistency e hoa mā. Consistency e hoa. A little bit every day. Ai. Pēnei tō tātou whai te reo. Te toi roa te reo, ne. Koina hoki. Te whai ngā mutunga kore. Ai, heri te tonu tā tātou whai. Heri te tonu, ai. Well, there's a lot of tonu. A lot of tonu, yeah. I'm feeling more comfortable with this tonu. Ai. Yeah. Ka pai. No, ko tātou tērā, e mihi tonu ana ki a koe tai, e kupu whakamutunga au, ki au kua kapi, engari te rape e kupu anoa au. O pai te rongo, ri te tonu ana o tātou whakaaro, ne, ki te reo. Hoi no, ko te tumarako o te ngākau. Heri te tonu tā tātou whakatakoto i ngā hua, hei whakarongo mai mā te hunga o Taringa. Nō reira mihi ake ana tēnā koutou, kia ora tātou. Nā koe. Kia ora hui tātou katoa, hei ko nā mai rai te iwi, nohora mai i nā tauwhinotanga a te wāhi ngaro. Kia hoki mai anō tātou ki, anei ki tā tātou wānanga, marunga i te puna pāho o Taringa. E mihi atu ana. Hei ko nā mai rā. Hei ko nā mai rā. Pai marire. Tahuri mai ki au, whakarongo ki te tangi a te korimako. Kōrero flowing out the hook of force. Kaupapa relevant, kaupapa out of bounds, kaupapa exigent, kaupapa paramount. Nā ko nā whakapiri mai ki te kaupapa tino whakahira whakarongo pi kari mai. Hare mai, o Taringa hare mai. We gotta gather up close everybody, gather up close everybody. Kani move that body, kani move that body. Taringa. He mea tuku nā te wānanga o Aotearoa, nā te māngai pāho me irirangi te motu I tautoko. To listen to more episodes, search for us on your podcast app and subscribe, or follow us on Instagram and Facebook. Taringa. Whakarongo mai.